Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mu makuru yacu, ni amakuru rero abyutse avugwa muri iki gitondo cyo ku itariki 30 Mutarama 2024. Ni amakuru ateye ubwoba ibirimo biravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ababaje ku baturage ba Kongo ndetse nta makuru ababaje wakurikiranira hafi ibirimo birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero atari meza abyutse avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku baturage b'Abanyekongo b'Abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri iki gihugu cya Kongo, aho bakomeje kugabwaho ibitero n'inyeshyamba zaba izo muri FDLR ndetse n'abasirikare ba Kongo, abasadeke ndetse n'abandi bose bafatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero abyutse atangazwa n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba, umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lawrence Kanyuka, aho yatangaje ko ingabo za FARDC ndetse na MONUSCO ndetse na FDLR tutibagiwe n'iz'u Burundi ndetse n'izindi zose bakorana muri iki gihugu cya Kongo, babyutse bagaba ibitero mu duce dutandukanye nka Mweso, Mushaki, Karuba ndetse n'ahandi hatandukanye, aho bakomeje kugenda abica abaturage b'Abanyekongo batandukanye. Rero uyu muvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka akaba basaba ko umuryango ushinzwe ikiremwamuntu wagira icyo ukora kuri ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'Abanyekongo nk'Imweso, Mushaka ndetse na Karuba ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi w'izi ngabo yatangaje ko ibihugu bishinzwe kuba byarengera aba baturage nk'umuryango w'abibumbye ntacyo urimo urakora ku birimo birabera kuri aba baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aba bitwa ko ari Abanyamurenge bari muri iki gihugu cya Kongo. Nibwo muri iki gitondo nyine ngo ingabo z'ubumwe bw'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo ni FARDC ndetse n'ingabo za sadeke ngo zibyutse zirasa ibisasu ahazwi nka Karuba ndetse no mu micungararo yaho, maze ngo zica abagore n'abana ndetse n'imiryango myinshi, abandi bakomeje guhunga utu duce tw'iki gihugu. Nuko rero ari ibishyirwa ahabona n'uyu mutwe wa M23 uvuga ko abaturage b'abasivili ndetse abasivile bakomeje kwicwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bibaye mu gihe muri ejo hatangajwe ko ingabo z'Abanyekongo ndetse n'iz'Abarundi ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yabagabyeho igitero ngo yica abasaga 280, ariko nk'uko M23 yatangaje ko mu gihe abamuryango w'abibumbye ndetse n'abandi bose bafite mu nshingano mu gihe ntacyo barakora kuri ubu bwicanyi burimo barakorerwa Abanyekongo muri iki gihugu, izi ngabo nazo zizakomeza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Ubwo rero nabo nyuma y'uko bamwe mu basirikare babo babiri biciwe muri ambushi yari yatezwe n'izi ngabo, M23 nayo yateze ambushi ndetse yaje no guhitana bamwe mu basirikare b'Abarundi ndetse n'Abanyekongo n'abandi bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa M23 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ni umutwe wakomeje gusaba uburenganzira bwabo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Kongo ntiyigeze iha agaciro ibi ngibi, aho ndetse yakomeje gushinja iki gihugu ko ngo cyaba kirimo kiragabwaho ibitero n'inyeshyamba za M23 zifashwa na leta y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko izi ngabo za sadeke ndetse n'iza FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi
bakomeje kwica abaturage ndetse babakura no mu byabo. Hakomeje kugenda hagaragara ko hari n'amazu yasenywe n'izi ngabo za SADC ndetse n'iz'Abarundi zifatanyije n'iza FARDC. Umuvugizi rero w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko hari ibitero ngo bibyutse bikorwa muri iki gitondo ku itariki 30 Mutarama 2023, aho maze byaje kwica bamwe mu baturage harimo abana ndetse n'abagore batwite. Amakuru rero atari meza abyutse avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza bitangazwa n'uyu muvugizi w'uyu mutwe wa M23 Lawrence Kanyuka. Uyu muvugizi w'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kongo yatangaje ko uyu muryango w'abibumbye cyangwa se umuryango ushinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagira icyo ukora, kuko abifite mu nshingano banza kugira icyo babikoraho. Bakaba batangaje ko mu gihe nta gikozwe uyu mutwe wa M23 uzakomeza kwirwanaho ndetse nawo ukaba wafasha kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'abaturage barimo gukomeza abicwa umusubirizo. Ibyo bibaye mu gihe kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryari rimaze iminsi mike ritangaje ko rikeneye inkunga ikomeye yo gufasha bamwe mu baturage bari muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari mu bihe bidasanzwe by'inzara bikomeye. Uyu muryango rero, iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryatangaje ko nibura rikeneye miliyoni z'amadolari 543 kugira ngo zibe zafasha iki gihugu muri aya mezi 6 ari imbere. Nk'uko rero bikomeza bitangazwa n'uyu muvugizi w'uyu mutwe wa M23 Lawrence Kanyuka, yatangaje ko nyine umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagira icyo ukoze, kuko izi ngabo za SADC n'iz'Abarundi na FARDC ndetse n'abandi bafatanyije mu kurwanya uyu mutwe wa M23 bakomeje kwica abaturage, aho bakomeje kugaba ibitero nk'ahazwi nk'Imweso ndetse n'ahandi hatandukanye nka Karuba n'ahandi hose. Umuvugizi w'izi ngabo w'uyu mutwe rero akaba asaba ko hagira igikorwa kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukomeze bwubahirizwa. Nta makuru rero akomeza atangazwa n'ibitangaza amakuru bitandukanye, byaba iby'i Kinshasa, haba Reuters ndetse n'ibindi bitandukanye. Amakuru rero abyutse havugwa muri iki gitondo ko FARDC ndetse na SADC n'abandi bacancura bafatanyije bagabye ibitero ku baturage ndetse bamwe bakaba bishwe. Abo bishwe harimo abana ndetse n'abagore batwite. Amakuru rero ababaje kandi atari meza mu birimo biravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Kongo cyifatanyije n'icy'u Burundi mu gukomeza kurwanya uyu mutwe wa M23 nk'uko byakomeje bitangazwa, ariko nyine M23 yatangaje ko nayo mu gihe hatagize igikorwa nayo izakomeza ikirwanaho. Ibyo bibaye mu gihe ejo hatangajwe ko abasirikare basaga 480 biciwe muri ambushi yari yatezwe n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kubica bigacika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe mu masaha make ashize, aho rero ubu ngo ari agahinda ku ngabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo ndetse n'izindi zose zifite abasirikare bari muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wakomeje gusaba uburenganzira bwabo muri iki gihugu, aho wasabye Antoine Felix Tshisekedi kuba bagirana ibiganiro, ariko uyu muperezida w'iki gihugu akaba atarigeze abiha agaciro. Nibwo yiyamamazaga mu gihe gishize kutorerwa kuyobora manda ya kabiri iki gihugu, nibwo yatangaje ko azakora ibishoboka byose agaca burundu imitwe yitwaje intwaro irimo irateza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ukomeje gushinjwa igihugu cy'u Rwanda ko ariyo cyo ngo cyaba kiwutera inkunga, ariko ibi leta y'u Rwanda ikaba yarabyamaganiye kure. Nibwo perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi
yatangaje ko ashobora kuzagaba ibitero kuri leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame. Si ibyo gusa kuko yifatanyije na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho ubwo ku itariki ya 21 Mutarama yarari i Kinshasa yatangaje ko agiye kwifatanya n'urubyiruko rw'u Rwanda mu gusenya cyangwa se mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko ngo urubyiruko rw'u Rwanda aruboshye.